Ebimu etimi we shame me boniama. Ebimu crap him you wo. Like how? How? And interestingly, no, me click here ebimu picture so show mu. Ushe di pane nimya yapa se me ko. Ushe oba. December break and I tried to take our social media no esto. Na I said that's why I'm telling people and you come high NATA. And they are some NAPBum. And Chibia bears, I mean, kind of bears, Kikapafiana, some months ni any, and after some months now, and I yet say, yeah, Jimia, Xandy Kamel, or Kawari, now I no stebby, so stebby and yard, and to me, engina, and most them no not acquire be I dare your parents say, you do be no better no do, no, your own no, yana, ya, I'm here. I have no poison cry, and I support the bear, man, I support over. When you are coming more cran bibia now they are telling you say no this man with mistake commit man who are the woman come then so on there who appreciate you start time no here on there or you okay but or you okay kakra so you are not needed no person or park you it be at you near Xandy Kamel bra or support the me and must be our real son of a course so then you put to attack now be manager say no probably you are not my taste well. And right channel about social media every soon yeah can send be brave near dia ya famra tin time the marriage hit the wrongs but then they say I bet you just see when ya be my son be amana so ni mu a one na ko bi na kan e TikTok say oba me ho pepepe say na be ma say be so wo be ma we aba be kuma to atwena na no and the booking heart be no bi no yeni abenye bi no sanso abeye video na sabi be man wanyi nani ne bom no hwa sani na mo hage na omoto ade ncheche wo video to say ababo ne kra eni age esi bibi say no na ne yemu na video we beto social media no so no e na manfa so ni mu e na omo keka bi chen se he wo de wontija wo ho wontijai wo de eye be maka ninja e beto social media na obi ehu ye na awade entimi ankodu baby a o san so de ntwetwe mutu it's never social media bi well Kamel Xandy ababonte onon sabe keke bi e de a kire wonu mu a wo mu enso keke bi kire let's watch the video and come You see me well, and I'm more genuinely we're happy for me, we're also happy for me. Me posti mene blanco video na I think he had 2 minutes and me posti on Instagram. We never Xandy pa. They say no one boy and a boy in the bed down and I say, oh damn ya like is it your living? Say boy in the damn ya wujaye. A rapper can you say Xandy pa you owe nobody explanation what's it. Let them say what. No, like I am conscious because if me we shame me boniama. If you crap him you wo like how? And interestingly no, me click here you picture so show mu. We should depend ni biya yapa se me ko. We should oba no. We should me uncle buy ni pa se people approach with them. Ah onu mo mu san we shame me bonia. Na me ka mo say I radicate. The pure mind Ghana mu ye Ghana ni ye dey. How? And then me the video no we try kakra e dey na fi Instagram mo say money na ewu. Money e na ewu no. The bia me ka say mo say so wonni mo bia entina baby nka wadwen mfa nipa no. So wonni mo bia entina baby nka bibi. Obi do ka say na our no jaya no kan no still depression mu no wo no still wona na depression what say wona ohu ajinjam dan ko mu sa mani adan ko mu ate basia ohu bia depression na be hu tam na be depression mu ka ohu mu ka hu na me depression why shame dan na nyanko boy shramia sabi me ma wo fie meje aduane ni and I would do borrowed credit that's not and with China phone na crown that's not phone wo fie wo tabo dan na wo tim no na wo dey be kan ya wo patch me and me just come ho no be na about us here wo do life savings na send be a guide and who can I am
who can I necessary? Me catch some of the life in Sakawa Ruby. Adena, what's a real? Then you boy, Slamia, Sabio. Me mawufi emeje aduane nini and I would do borrowed credit that's not and Xandy Kamel and yetine kano from my dear Mrs. Tebejo Nanso Ebechuana. Over. Already Yankopon show the Pebia Utie. Okay. Now we shall be a watcher. Okay. Already Xandy Kamel. Already Shanko work a kind of one. The more you could do, Mamma Cosonka, and more Xandy. I will never be our own person in your town for no one you say ye. Yeah. Upeso D, Upeso Co and more kind of Abraboom, Upeso Musoya Cassia. Actually, we not solitaire for. Sure. Yamaya G. Yesu Christo D and Yaki tomb, ASA. Or by no new be a term danka sentia will be a banu and ya solitaire for. Okay. To nipa bia solitaire for about Abraboom, how special you are. Okay. But ya ye nipenti to da ya ne Haye. Na haye na ma ye hede hu ade kura e course dipanyini bu baby o mo se e domani san onipa a wo so ntakrache e tomre bi so anke nipa bi wo ho domani nsa won nanso omo ane ye madom ani e be san won na won ne de Yesu course won ne de Yesu e course so sam ko so ni hwe na Yesu nya boni bia ba ye de ne kodu wo bonsam se me ko so no are odi mu adabia no e che Kristo kese ye na ade a Yesu ye boni nyina ne se wo di mu ada 40 days anajo no ani awia na akire na kom de akire na 40 days ne de na nso wo ye nipa wa ba nipa te de na ekoma ba no soyefo ni ba ne nchen be se ana obonsam wo ye soyefo ko ne nchen ko se ne se so ni nyankopon ba se wo jiri se wo ye nyankopon ba na me pa to ye nyankopon ba fa ho ba yi wo jiri se wo nya aware a me pa to se me nya aware a e fa ho ba yi wo jiri se be me no betena ache na one me ntena nche fa ho ba yi Satan ko bi ko busa ne se wo se wo ni nyankopon ba no a kasama oboi na ne pa no kasa na boi ena ne pa no na Yesu bu ase Yesu bie na no wani Satan atam sa wo so ma he wani sa amane a ebu wan kansa ena ono so bu a Satan wo woda adafo no enkofo na media keka na won se o mo mpeso o mo se no no ena wo ka kire won se watwe se anya pa no nko ne nipa nam betena se ni ani nti me ye ni ame ye ni awatre ne se enya bodom ku no nipa di a wotena se nemu masem bi efi nyankopon anum nemu masem papa efri Kristo njen no a Matthew chapter 4 verse 1 Ade na Xandy sua na ketua ya ye kan opre dodo Sa. opre hwe wi ase won e ka to se ka ma ye adwuma wo triti wo nipa bi asa de wote ye tia na yiware ye abranti mu pre ne se medical Afela makafu any medical. abaye ko tram radio so kan se we ana o monyim dada no mfa so de Yes, o se ye wonsem bi wo ha wo de samre de oyo woki wudi nkomo no ma okra ho to no emi ehunu se onim nya wo kan wo ye smart bare to wo so de ma obi ka bi ni de ohunu se obi anim se adwena e dan ko wo so mfu se bo proto aka anwa se de tie bi ana no so honho no ni obi pa uguo no Eno ana e dan se bo a wo betwa na adamu mamu na adam so nyankopon awurade ye nyankopon ye si na twetwe na de oni program ati a oni pa uguo no eno ana eno ana wo betwa Galatians 6:7 ukọ kan na ababa na expect say amfiri wo so anyim ye wanyim wo waware eno na nan go so trasi hira mi nua no na utapu nhyiram ze awurade no mo be ma obedo wadi woni enso ukobo njire mu akire mu ma nipa nyina hu se ababa na nyam ena ode ye no ho ade so na aye smart na obi aka na obeka ebi start say oba anyim so aye se enye no ho ade wa oka bi tinan go so ma no wuwie de bie na wo twe ne sere ne abasa na ne oba ade apagya na abasa hye wani munyam no wanya bi na nso de no awurade abasa ne na dom yesu nipa so ya me na du a wo de o expect say mu obi nka wanya bi na de tutu media na de odo wo be ka cho say emoa ware ema ne ema nyina because ebia na be ma na do wo no ebia na ado be ma no nhye da no it is all koyesa nkofo bi mpe show up sao
Your better do a very passion as a car, but you change it to a certain level. Say, on person will be winning job. Go in your way and the pain. You could pass Abemana want to yonder media, no. Ubeja wako. You go back or swap pressure, be a man. You be our boy, your man, or our so judge your money in Ambo. No person better so I warrant the pressure about the don't know and now the other fowl who from a year to Kukoma Mawali Yunana Woton. It is an improper that is almost breed. I want to know. You're so jatron or catch up them in Walibia. The Tomrabia, Junisadia rain now. Uko for them and young one about war. I don't mean also was selected on way of 1 year. Sana who about them and a banana phone one at war. For them, I don't know a unique mountain I was selecting. If you are no man crazy, the same fear mamma one brand to Tony man was yabba. The posting full. Munshian answer was outside in a kakara. Then my dear gather started posting all warrior the 5 years old and wood too. On cranny near to a near near. Wouldn't up for bread, you must start to simu fury. Who say yet easy to jaw hoko. Must start to get proud. Because I worry, even your bizarre question for a which made the Grewali in Vietnam. Now he experience and who post another between the penny for. Where the Adano Bonu Bemana, Sapem Briar for, and warrior schedule, good another tour, number one, to number Bemana very attendant if you say rain, or Bana not if you say rain. Young to your book, will be Brian will be here. A crime be over. A crime be over. At no, yeah, we are dependent at no one is so. Now, so Proverbs 14 verse 12. A crime be to no depend so. A yaya wari jaye. A crime be to no depend so. A yaya jumago. A crime be to no depend so. A yaya transfer. It was all Zakwan in us and then you're treating a fast one. Yeah. This will be more because a mamma. Say now, your first one, the buoy. The second one, man, is our compass. I don't think so. And when you acquire a proud and form by Ghana, Kuram, better now, the A or come as a move. Conform with him, pursue my union so much meal. Madame Shana, door part, Pure Grandhead and Pisa, and pet. You hear Madame meeting in a P1 dawn from P. Cobe me yasa me to ade aba na medama ne obi bisa wo number eno kura ba hye me kra so wasa me protect wisi de nu tama bo sa freedom si entibi kotena godin to the bian kotena bi na ma hunu se nkura na wo wo nchen ya da bia wo dwene se ye beboa mo motu mpon e ba ne sa wo kwa wo dwene wo de mu nya ya ahase anu mate asikom na aye cho ni na awie no wo wie no wo hu na eno so ye problem foforo asa o ma no wo wie na ade na sim asa afred ya ni onu obi na ekọ ma bebre tokom keti na ware ate woni firi ko start foforo be fa ni fie wa me kura se nko KFC no akoto na ice cream ni wodi yenkomo na wodi obe wo ba akwa mo yo freezer ape na nko aye fie o so ye nsa ade no na wo dwene wo ma ho nti na wo ni oba anwene sa wo agbo hu nsa ni ode nko foforo na ekọ nti na mfa ne nko tu ye nyansani afo mo foforo a wo mo hu so ye awiemfo ba na mere pam a waba ba ye wo de awie na osombo na ye sa ade no na ni gie nyini na donate na asemo go first me nya ne sa na mi kunu ye mi sei ne ene ye be me wo do me kwase ye bi be start awie ye no aye ntantanta na oba ni sugu ni yam na na yere fon wo ka ni sei no wasu ni ka printi na wo ka but you as abrabo no from nti wo da panyi si ye pa ye hunu nti ne chechire boa ne ba so wure fi ho aka ise boa we mu de bi hwem di chechire boa to o ma da ache na mfa na nche no abrawo ni boa wa chechire isa da ache ntimi na bebi mpie mfa nkova Mfa chira ngwa ho. mfa chira ngwa ho aho So nim de da isa edo ye fa ne chira no nim ade a wo be wo Proverbs 27. wo chira beti ma wo aho chire di ma mfa ne wo ho aho sie bibi sie ma china totoni ama ma china e chira ko wo amane a e chira wo nimguase a etima gina brane asebu wo afiri but obi betima tro no odi ska ne aka so we nempo no manya se ne e china de o je forget it e chande e be sumo e so betumi post ma dima no ko so the manager account to dey do what they are ska me di there what they give me papa kasa we se ne menya e china menya ene menya sa unya no wadi we se china wo mesa nya we se ne menya china menya ene
Awurade nhia ne otie yen. Onya ne kase. Ompe baabi wɔ nakoma mu fa nsɛm bi ati sɛ ensie. Okay. Na mmoa mo obra bontumpo. Social media man di go awale anya aware ana. Bisa yo maame no masa na 100 funi ogo onyakwa ne akofre ne fie ze ukuna afre fini kran. Na obegina wa atie ko. Na wode sedie ne sa akodu fie sa asedie ya wanyan. Okipu no 1 week ansa na ne kuna afre ne fie mu no. Omo antima anware ana. Who's me worry? Ene die. Ene no ga na to. Ebi a waya de ankoye no atia ne ketua bi a akɔhɛ ne start. Obi a be with the problem cause one in the relationship. No pursue. Is that how you are? I regret. I don't even think. So be me say. Where's the sir? Boys and Adam for whom I know they were 31. To be open who na for starting pursue them. To them be no bad you see. Because na niya ne yaketu bia na S4 nyina be hunu. On be started so aba be wura na bra bom. Boys and Adam and tina making ya mema kwa sa post ya wacha kia ya na nche danye ye live. So ba ya na the end ya ntro de akotro mom kura ma akoma ni onye on view ade no wonu mu ene ene de so be pie no be ko ba mi no be nya so we can try record no stand there manada isi ye besre kan ye mani nyina mpi boze ni suo no ayo na di ni suo yi bi na ewuro what am so sad na di da ho na ewuro sa when you be first me when should it me I'm grateful to God Almighty. Oh, you see give me Asama bana no I'm grateful to God Almighty. You see, which means you're grateful that what has happened. You're grateful to Okwane biyama yakaba na isi when you're fine. When you read it, so maturity. No, it says such a man is not matured enough for it. So maturity. And I'm the obana. Yeah. No, ni pebi ben sana not here. Atra ade ketua bi anya ne ya. No, nya gazeti ketua bi a. Ona no waye ni chi. Na matia no wose ade na mensa ankrokro. Na so membesa udum spirit. Yeah. Enye fine. Emu obi ngwasi asem no nsense wani die. Wo ba wi aso ye de abehia sa ne ya. Enti ya forget ignore man. And I'm madam video to most. Emi so kwasi aso. Tu ya na so no fayi tu ye nipa. Ubetuma ya ade bi expect se memamu aye won se nkamu aye. Na betuma ya ade bi office we hiam aye no nam de dada ne be fra kanse mu na kire no ma ye free. Me ton pressure ne ma wi ana me ma trans adwene me ho. Dan se me ma pressure a kekere me. Ne ma be adu me no ma. Ne ya be ye meet na amfeva me. Ne anu hye me mu a bo. Na dani shi ni za kekere. Me pese me kama adu to me kan me pese oni amo be ka na maka ye. Ne na wo se me fa me ho adu. So carry on your mo kan ko. Miriam meeting baby. It's media na yasromo. Okay. E ba say ba be boa. Kami hu ye be ma na tete o. Yeah. Kami hu ye be ma na ma wani die. Wokɔ media nim. Ade e ma ani die. Wo select ama ho. Lumba nyum bi wakɔto na de akyekyere ho re. We die be wo bi start na wo so wo boy yi asenyoma. Definitely na bra bomu no. Awreho aba no no. We be hia no oto joy nyoma. Different na bra bo mani GS no nti wo pese ohunu ni atu nipa na ohunu yeah wo yesofo no wan bon kra ha ya smart atimi hye na nkom ni kwa so nipa atimi ma nipa ohunu wachi sa yeah you see emwa me yoda bi wa metma select yi atunim so sada na mo ani jem ba na ma bon tutu abeka se manya no awre ho da ne so na so na fufu ama wo media na me de ko say yi asenyom e bia no nti wo de yi asenyom kwato a he feel say or she feel say enyi na so ne musa na na fa so anto e imagine what you do kuri ba bi na mbra ofa na ma fa anto so e and ya no so ho tiawa me de yi asita e je wonye yi na e wu so so ba no ya le pressure ma ya tamfo posting the area be posting yeah but time dia wa rehuo ma fa ni je na to okay wo ni je mu a fa rehuo na to e mo atamfo ngunu wachi okay ati se wo follow obi anamo wo timitim ni katwa ne ho anu akowura na obetuma besina kura nso akotei wa obedu abere ode be ma wa ya be gana ne nsa na de ni pedi akure you see isa abu akrama pamo abo ye smart no utimi ye ora na back be 80 ansa na otwomako tudu wana da ho wie no to na wo ntu ni bio yeah disani e ma we nyina no e secretive ade a wo pese o wia watamfo ani ji a ejina so di wia na aboa already I'm so grateful to my dear husband na the picture da ho na tita ni kukum
na da phone so am say be man you too special ani obi create me to ade park no abie so no snap ai so o ti obi say honey I love you no afro be man dey ni ba ji o wadam funu hu say iPhone 13 e dia bra awale pabe na ge yenyan ai no so da kru mu nyina mu pie ye no a ebra kama antam frem je me number ya frem kakra ebra kama anya de wa ye ye de wa ye ya me fa kom na de bra kama na wonyi mu no wo frem no won ye so wa fi aye mre de ama na ni am no bibi ma ni seja na e paswa di abuze ka fosi me ma so de makacho si favorite food ye ses it is a unya kunu no odi ne ho ni wo ses ho a e pa cha okura ni yie eso ko pie ba bi no hu si abi aduan no so ane botra no nyama edene wo fie wo de ane kon no onya hu si abi so nko ade a ti no ba bi a be ma mpe no kura ti mi gina na ni pone ta wo se ni okodware a itimi wi a be ma mani didi so no oni do ma no nti se aduan ne de se be ma ehu abo atra wo ye sofo okura de o nko nkope ba nya wato an ne dem no abi so wan kan ti mon ti nka Jesus e be ba na se obedi awi anse na ni aba no se so we na aba no die be sere se unya kuna kura ne kakra kura kunu samna ya ba ya won wale ya won namfo na be show akwacho wanya nya kuna kura ento se umie ukunu so no awuridi hu se na kuma di to a certain level so bent mfa ne ntofo umie wo hire so hunu so so akuma adu ho. That's the reason why I love Ochame Kwame and his wife omadru mpempeso bi o gene yira di o yira di okunu di ti ye wo fufu da media ye pamatari a share the media omo ye interview adwenkoro be ma betuma kokasa no oba ni ho ko ye the same interview the same komo no a wo ma no amen wo shia e ko do pese oye bi wo su kunu pese trobo wo su ye bi dida fro ni amu ntwa meto no na tale wasu mu ani akwa ho boza ye nim gwase de amu abrabo ti misle on kali wo kunu hu ni muduro hu yiri mudura some media posting 3 days pe ni ati asem foforo afi obo se poster na ye posting na ni die mu no ni asa post foforo ni atras ye ni nya ba pe no say ayeka nyame wele pa let's all learn and of course they know say posting it or maybe ana yes so I na you posting so let's think steady ye nyene ho kakra na oni pa hu se wa ye ya won ha o na wo ye ya ai so wa wale kwanen go phone so wale ade odi some pressure but omo ye hu a empra wo twino mo hu a na mo sori tia na bo so odi so bi ade so I'm telling you because we got on the between plan